Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw sa mga tigbasahan ug tigpaminawan sa istoryang kahadlukan. Ako di ay si Wendy. Ug kining akong istorya ang i-share. Kabahin kini sa akong nasulayan nga katingalahan, kahibulungan ug dala kahadlok na akong na-experience sa usa ka bus. 20 years old na day ko ug bagong graduate ko sa senior high. Nagpuyok ko dapit sa South sa Cebu. Kinilaging lisod kaayong among kahimtang ug wala gyud pampaeskwela para college ang ako ang ginikanan. May decide na lang ko nga manarbaho na lang ko sa syudad sa Sugbo. Nananghid ug nagigistorya ko sa akong ginikanan. Kabahin sa akong desisyon nga manarbaho na lang. Kay lagi, tungod sa amo ang kahimtang. Dili kaigo ang kwarta kung mapadayon ako sa pagtunga sa college. Mutong nisugot ra pud akong ginikanan sa ako ang gusto. Nga manarbaho na lang ug para pud makatabang ko nila. Kay ako may kamagwangan nga anak. Ug kinahanglan gyud nila ang ako ang tabang. Kay idara na ang ako ang mama ug papa. Human sa amo ang panagsabot, nihangyo ko sa ako ang tiya nga igsuon sa ako ang mama. Adtuon ako magsakahan sa ila, diya sa may downtown area sa Cebu. Kinaam sila balay ngadto, kay mangita pa ko og kasullan nga trabaho ato. Ug puhon, palugar manggali ko, mangita raya pud ko og boarding house. Fast forward, nakasulod ko og trabaho sa usa ka retail store sa may Colon area. Sagol-sagol ang ilahang gipang tinda. Nadawat di ay ko, isip ko sa ka-store attendant sa maong retail store. Lunes hangtod Biyernes ang ako ang duty ug sa adlaw nga Sabado naara nako kung duty ko para pud pang overtime o extra income. Dako-dako po silang sweldo sa amoa kay di ba alalim ang trabaho, barog ug magbantay sa baligya, nya assist pud sa mga mamalitay. Niabot kog 2 ka buwan sa pagka-attendant ug nakasanayan na nako nga taga weekend muli ko sa amoa sa South. Dili lang nako ipadala og kwarta padala ang akong sweldo. Kay lagi taon moadto pag ubos ang akong ginikanan. Nya layo kaayo sa amoa ang lungsod gyud. Bukid ang amoa, nya wala pa gyud signal sa cellphone adto. Mo ako na lang ang muuli sa amoa aron mahatag nako ang ako ang kita sa pagpanarbaho. Kasagaran sa akong masakyan paingon pauli sa amoa sa South. Kanang bus nga dagko gyud kay kung minibus uot man kaayo niya magbarog pa gyud. Ang magulian og South hibalo gyud ug unsang pasabot ana. Pero ang uban okay ra basta makauli lang. Usa ka higayon ana nga naka-decide ko nga muuli ko sa amo sa South after sa ako ang duty. Adlong Sabado day ito, an extra income ko. Kay ubang attendant nakaliban ato, nya kinahanglan og additional na maning anang adlaw. Mga alas 9 na to sa gabi na nahuman ko sa akong pag-duty. Kunya mga pasado alas 10 na to nga nakaadto na ko sa may South Bus Terminal. Kay namalit man ko og para pasalubong para nilang mamagpapa. Pag abot na ko sa may South Bus, arang-arang kay naapay bus na mobiyahe. Pipila na lang mikabuok ang nanakay ato. Mga pasado alas 10:30 na nakalarga na gyud sa terminal. May ticket na namo ang konduktor. Ang nipliti ko og 80 kay maom ni pliti panaog sa amo ang lungsod. Aron di ko makafeel sa kalayo, ang akong buhaton ana kay matuog na lang ko. Tungod sad sa akong kakapoy, matuog gyud ko kay layo-layo pa man sad ang amoa. Kung nakatagpilaw na gyud ko ato. Mga layo-layo na to sa biyahe gyud nga nakafeel ko nga naay ni tapik sa akong abaga. Ug naay ni pugos na kog papukaw aron pamaton. Ma'am, excuse me. Ingog sa lalaki. Ikurap na ko akong mata o gilugod na ko. Ang konduktor man di ay ni. Unsa man kuya? Ngutanan ako niya. Ma'am, pasensya jud kaayo ma'am ha. Naayabirya ang sakyanan, nya di dayon na mo maayo kay dako kayo og damage. Lisod pud ibiyahe kay mosamot yung kaguba niya hinuon. Okay ra nimo ma'am. Ulian lang tikas imong pliti. Yan sakay lang kaglain. Gisapot ko pagkadungog sa giingon sa konduktor. Ipukaw ko niya yung maingon ani pagyud. No choice ug wa ko'y mahimo. Ibarog na lang ko sa akong gilingkuran.
ug ang ubang mga pasahero gawas na. Nya natunulan na pud sila sa ilang refund nga plite. Sa akong kalagot, dinaog na lang ko og nilakaw ko sa may unahan kay galagot yung kusbas nga ako ang nasakyan. Sa may karkar na dahi ko ato dapita, wa lang yun ako damha. Kanang lugar sa may karkar gani nga daghan kayong kahoy sa may highway. Diha ko galakaw, pertig yung layua. Taas-daas pud kog nalakawan ug kay wa naman kaayo nangagi ato kay pasado alas 11 na to sa gabi. Unya naa pa ko ngadto. Gidimalas gyud siguro ko ato kay wala pa giniagi nga bus padung sa amoa. Sa akong kasapot, nagsigi ko bagutbot sa dalan ug sa akong paglakaw sa kilid sa may highway. Kalit lang nakadungog ko nga naay busina sa bus nga kusog kaayo sa akong luyong nga dapit. Gilingi ko kini ug naa pa to sa may layo ug nahibong ko nga mura magnaa siya sa duol. Di ko kaaninag og klaro sa maong bus kay hastang hayaga gyud. Grabe ka hayag gyud nga sulaw kaayo siya tan-awon. Wa na ko makita ang signboard tungod sa kahayag niini. Gipara na lang nako kay ron makauli na gyud ko. Sakto siguro ni akong nasakyan kay nakita man ako sa signboard sa kilid nga murag mulahaws ni sa pinakatumoy sa south sa Cebu. Sa luyo ko napultahan misaka ato ug didto nakalingkod na gyud ko sa may luyo nga bahin. Gamay ra ang nisakay atong orasa pero kalit lang nakamatikod ko na sa dihang paglingkod nako pasakay dako na kong kahibulong nga ang mga sinina sa mga nisakay nganong gaputi man sila tanan. Kunot ang akong abtang ato sa akong nakita. Unsa man kaha niya akong nasakyan, nakapangutan ako sa akong kagalingon ato gyud nga naunsa man ko o nganong na ako diri nakasakay. Kuha ko sa akong pitaka aron plite na unta ko, pero ang konduktor wala na numbaling nako sa ako ang pagtawag. Nahibulong na sad ko, nakalit lang nagpinasahay og pagkaon ng mga pasahero ato, pero ipasar po nila sa luyo. Pero nahibong ko anong dili sila manglingi. Ni aksyon nagpanglimbot akong balahibo ug dala nagkahadlok ug namugnaw ko sa akong gilingkuran. Dihang gipasahan ko og usa ka loaf sa sliced bread. Ang kamot sa nagtunol diri nako, luspad kaayo sa akong tan-aw. Nang lagom siya, kana ganing murag walay halos dugo nga kamot. Ug nakuyawan ko, dihang nilingi ang usa, milingi po bitaw na diri nako noon ang tanan. Hadlok kaayo ko atong orasa. Ug sa ako ang nakita, anong ilahang mga naong luspad ug inanay na akong nakita nga murag nangasamad ug nagkadugo sad sila. Sa akong kahadlok ug sa akong mga nakita, dili na ko halos makaistorya. Mura kog nahutdag laway ug ginhawa. Unsa man ni akong nasakyan kahadi ay, naa may di masabtan. Mituktok ko para ihunong ko ug maayo na lang gani kay ginungog ang akong tuktok sa bus. Ug sa akong kahadlok ug karatol, miambak na lang ko sa hagdanan ug walay tikang-tikang. Pagkaumod na ko ato sa mayuta, nakita pa nako sila nga nitan-aw sila nako sa may bintana sa bus. Ug dayon, milarga na kini og tan-aw sila diri nako tanan. Grabe kaayong pagpamarug sa akong balahibo atong orasa ug sa akong pagtan-aw samtang palayo na ang bus. Nakita nako ang body bus number niini nga naay number 8001 nga nakabutang. Pagkahuman ato nga senaryo, nawad-an ko sa akong panimuot ug niito mga ako ang pananaw. Naagihapon sa akong hunahuna ang kadtong mga tawo nga nasulod sa bus. Di gyud nako mawala sa akong hunahuna ang ilang mga tin-awan nako. Ma'am, naunsa dae ka? Ingog sa usa ka lalaki nga akong nadunggan. Ma'am, excuse me, naunsa dae ka? Anong natumba kag kalit? Nakakita ko nimo, galakaw ka ma'am. Giduol lang tika kay gabi na kaayo. Unya nagunsa masad ka diri kilid sa may highway. Ibangon ko og namapa ko sa akong gisuot. Ug nakita nako ang usa ka lalaki ug ako dayon siyang gipangutana. Kuya, kita ka atong bus nga niagi bag-ulang? Isakay magud ko ato. Pero ako kay balo nga nung ingon ato tong akong nasakyan. Miambak gali ko ato kay akong gisakyan. Mura magdiingon nato ang akong mga kasakay. Storya nako. Wala may niagi nga bus, ma'am. Ganihar ako diri gapaabot sa eskina. Inamasahiro magud ko. Gipaabot po na ako ang kong bayaw mapauli gikan sa syudad. Wala pa biagi miagi, ma'am. Kung nakita ti ka ang galakaw raman ka dala sa imong mga bag kaya sa kilid sa may highway. Tubag sa lalaki. Sigurado ka nga
Naaman to'y badibas number gani nga 8001. Sugid na ko niya. Ma'am, pagtarong diha. Naabi na disgrasya na ba sa parehas body number nga imong giingon? Wa lang gyud ko masayop ma'am ha. Diha kaganihang hapon lang gyud ma'am ay sa may unahan nga dapit. Daghan gani kayong patay ma'am kay nabangga man sila sa dakong kahoy. Yan naapod gani balay na apil. Kinawagtangan og preno ang katong bus. Nihilom ko ug wa dayon ko nakatingog sa giingon sa maong lalaki. Ug sa akong hunahuna, unsa man dito nga bus akong nasakyan kaganiha? Hibulungan biya kayo ato eh. Kung bibalik na pud og panglimbawt akong balahibo, ug nakaingon ko sa akong kagalingon, ug wa pa ko motuktok ato, basin asak ha ko dadun ato nga bus siguro. Mihangyo na lang ko nga magpahatod ko atong lalaki nga akong gikaistorya ug gihatod ko niya sa amoa ug nagkaistoryahan ay pagid mi niya hangtod nga nakaabot ko sa amo. Mistorya pud ko sa ako ang mama ug papa tungod sa nahitabo nako. Kay naaman ko'y mga gara sa panit sa akong tiil. Ya sakit kaayo pud tungod siguro ni sa akong paglinakaw. Pagkaugma niya na, human ako pagstay dito sa amoa ug tantong pabalik na ko sa syudad. Nakadungog ko sa akong tapad nga nagastoryahan ay sila tungod lagi daw atong bus nga disgrasya sa may unahan. Ug sakto, duol ko sa bintana ang naglingkod sa bus na pud nga ako ang nasakyan. Ako gyung klarohon kung tinuod ba tong giingon sa maong lalaki gabi ibi. Bahin sa atong bus number. Dihang duol nami sa lugar, nakita gyud nako kung asa to ang nainabangga nga bus. Ug tinuod gyud nagbangga kini sa usa ka balay. Ug naapoy dako nga kahoy na naa sa kilid ni ini. Guba jud kaayo ang maong bus ug nagkapisa-pisa ang mga parte ni ini. Ug dako na kong kakurat ug didto gyud nako nakumpirmar. Dihang nakita gyud nako sa akong duha ka mata ang body bus number nga naay nakabutang 8001 na mao gyud ako ang nasakyan pagkagabi ug mausad ang body bus number nga akong nakita dito sa may nadisgrasya nga dapit. Wa ko kasabot kung nganong gipa-experience ko ato nga hitabo. Ug sukad ato, musayon na gyud ko og uli sa amoa sa probinsya. Musakay man gali ko og bus. Nagpabiling questionable diri nako ang nahitabo sa kuha ug maong gi-share ko ni sa inyo ha. Ug diri na lang kutob ang akong istorya ug daghang salamat sa inyong pagbasa ug pag-share. More stories to come and more kahadlukan stories nga mabasa ug madunggan sa inyo ha. Daghang salamat and to God be thy glory.